Shalom, salama melambi suluk solanasang lante melambi totemo. Paran nupaiman ki belan na yatu panganta na puang matua tontong bang di papayan lako kita mintu mas solanasang. La tabasa siya la tanan nung tu sang tan ka dalam may sura madatun na puang matua. May komisolanasang tatuku palaku pak tunduan ta mas sambayang. O puang mamaselan kadatuan suruga kurre sumanga puang tu mintu pak kaboro milako kami mintu mas solanasang. Payan puang lante melambi totemo milikan situang kale manaman. Na totemo laki basa o mo tu sang tan kada lam may sura madatumi. Turu-turu mo komi o puang mi antakan deno pak neyate kadam mi laki basa sia laki nanungan la menalainan lan mata pak perangingki. Kada-kada mo komi o puang ulen duit te taumi lan sangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Ya tu pak basanta lante melambi to temo mangkamo di pasakka lamai Yesaya pasak la 20 kasera angka misa saya lako angka karua. Yesaya pasala 20 kasera angka misa saya lako karua nia tu lako pak perangian nia mutu angka anan saya lako angka karua. Nakua tu kadan na puang matua ia tu puang na mintu madan dan maritik lasai untundui ko guntu sia lino sia galugu kapua sia talimpuru sia bara na api ma akan depupu. Atu yato mintu bangsa tu urari pantunuan pemalaran la sang tinti to tindo sia patiro mama. Ia mo mintu to ulawoi sia ulawoi tambaku kunna sia yatu mai to umpan dasai. La susi to po mak tindo kumande apa ya ke pana dingitang dia bang sia ba tu susi to marang mak tindo mangiru. Apa ya ke pana dingi inang longgo sia marang basia. Susi duka moto tumintu bangsa na sirarian Sion. Amin kadan na puang matua. Tang dilambi diukun ni. Susi to tu garonto na pak nandungan talante melambi to temo. Sulu solanasang nenek dadi belanna katirambanan sia tuutun lako mabanda anateme apa dadi sia ditingayo itu penanta. Saya lako karerungan tu pasake na puang matua. Nenek mo ki makada kumua upu alota. Sia sumpu sumandakta kebutung tanga dibela migega ana ipindi to may karakara magasa. Sitongan na syuluk solanasang tair anna pa adelen tu pasake na puang matua. Apa kita rinene etang umpe maranga miloy. Ya mo to daan tamadongi bang mentaluan siya kaaturan no. Den misa ulelian. Den misa indo lamale lako misa inan. Apabelan na kaundian saya lako natampe mi kapala. Lendo mo dong na penan natin de indo siya butong may kutana mo lako kalena kuma. Hai bay den mo kasalan na. Mukun bang pa maakapusakan na nanoni telepon na umpokada kareba kumua. Tobang tu anak na siya marasa mo di parakay di rumah sakit. Nakuaman na mo sa aparaan na. Mau pa anatampe na kapala. Silo solanasang ulendui te kadan na puang matua dinay umpokade kumua. Iya tu Yerusalem la na loi wali. Belan na ukungan dio may puang matua. Lau sadingan paad itu tau ya to may saya lako butong tang nabela mo lama akada. Apa mo yan nasusi to ya to ukungan na puang matua ta era to kumua. Lana boko puang matua sangadin na ukungan niya to lananay puang ulendokan ni. Manasa tang dilambi itu nakuan na puang matua ulendokan taon na. Bela nakatilendokan dio may kalena na pasituro guntu siya lino siya talimpuro. Labu tu lako puang na mintu madan dan maritik lasai untundui ko guntu sia lino sia galugu kapua sia talimpuru sia bara ana api makan depupu lan angkaan nan nina. Ya moto syulu solanasang
Si pato ki ila manapa kumua naukung puang matua tu katangameng kaulan. Apa ukungan niya to na naiduka puang matua umpati ruang ki kumua sitongan na kameseki siya iya ulendokan ki. Amin. Takur resmange te kadan na puang man kata harangi. O puang lan kada tuan suruga kurre sumanga puang te kadam memang kakirangi. Deno pa na menalainan lan mata pa pirangin ke masola nasang. O puang anta mo kan lantealo laki patu lako mi tontong umparakaikan. Pagarri mi tu sala budang ki puang lan sangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Sulu sola nasang rampo mo indek to tu renungan harian toraya. Alo Senin tanggal 6 bulan 2 tahun 2023 na puang moratu tontong umpasak kiki sola nasang. Salama.